Dawai tusa kadam-daman na makadinana sulivat. Saka tuswa kadam-daman na urja supina kainua cemas. Imazai tua pinasa sevari-varitan na daisangas. Imazai tua tapuru katu waro akayan. Imazai tua ita karam patu tapuru katu pitu karam. 历代志上18章1节到17节。大卫的军事胜利。后来大卫王再去攻击非利士人，打败他们，夺取了加特城和附近的村庄。他也打败摩押人，使摩押人归顺他，向他进贡。接着大卫在哈马附近攻击叙利亚的索巴王哈大底谢，因为哈大底谢想巩固幼发拉底河上游地区的统治权。大卫虏获了他的战车1000辆，骑兵7000人，步兵2万人。大卫留下足够的马匹可拉100辆战车，把其余马匹的地筋砍断。大马士革的叙利亚人派军队去援助哈达底谢王时，大卫攻打他们，杀了22000人。然后大卫在他们的境内驻军，他们都归顺大卫，向他进贡。上主使大卫所向无敌，处处得胜。大卫掠夺了哈达底谢的金冠门所拿的金盾牌，带到耶路撒冷，又从哈达底谢统治的2个城提巴和云朵取了大量的铜。后来所罗门用这些铜铸造圣殿的铜海、铜柱和铜器。哈马的陀以王听说大卫打败了哈达底谢王的全军，就派他的儿子约兰去问候大卫王，祝贺他的胜利，因为陀以曾经跟哈达底谢打过好几次仗。约兰带来金银铜制成的礼物送给大卫。大卫把这些礼物连同他从其他国家掠来的金银，就是从他所征服的以东、摩押、亚门、非利士和亚玛利那里掳来的金银，全部献给上主。亚比筛他的母亲是喜路亚，在岩谷杀了18000以东人。他在以东各地驻扎军队，当地居民都归顺大卫王。上主使大卫所向无敌，处处得胜。大卫统治全以色列，对人民秉公行义。喜路亚的儿子约押做元帅，亚希律的儿子耶沙法做历官，做史官。亚希突的儿子沙都和亚比亚他的儿子亚希米勒做祭司，希莱亚做王室书记。耶和耶大的儿子比拿雅做大卫的侍卫长。大卫的儿子们在王左右担任要职。爱求开诺什么？Satu处阿辛阿布拉开伊玛在多问马嘎兰。然后大卫在他们的境内驻军，他们都归顺大卫，向他进贡。上主使大卫所向无敌，处处得胜。历代志上18章6节。读出阿加们们阿西尼波巴达鲁湾和上主心意的领袖呀。那马卡巴兰多瓦隆kailangan和上主心意的领袖。那makaparang ito varong na cemas kailangan。中国古书《孙子兵法》提到，战争是国家大事，关乎生死存亡。书中点出道、天、地、将、法5个制胜关键。道指人民与领袖意志一致，可同赴生死。天指要观察天时变化，地指要了解地理环境，将指领袖的能力，法指组织和权责划分。换言之，
一个好的领袖必须根据这些面向分析、筹划、调整，方能得胜。大卫掌晚权之后，开始南征北讨，最后统一全国。大卫的得胜，除了上下一心、将士用命、战略合一之外，他依靠上主，成为合上主心意的领袖，更是重要关键。若对照历代志上18、20章和撒母耳记下8、21章，可发现许多雷同的记载。此外，在历代志上17章和撒母耳记下7章，云记载了上主给予大卫锡安之约的应允。从经文可见，上主使大卫所向无敌，处处得胜，以色列成为近东的强国，周围民族全数被大卫打败，投降归顺。在大卫的带领下，以色列兴起强盛，也为日后建造圣殿奠立根基。天时地利人和都站在大卫这边，更重要的是有上主在他背后掌权，因此大卫不敢忘了把荣耀归给上主。他把从所征服的各国那里掳来的金银全部献给上主，作为敬拜之用。当大卫统治全以色列，也对人民秉公行义。每个世代都需要合上主心意的领袖，包括先知、祭司、君王等。今天的经文提到大卫，在更早之前有摩西、耶书亚、撒母耳，在大卫之后则有所罗门、约书亚。今日这个时代，我们是否也能成为合上主心意的领袖，为他打那美好的仗，在儿童、青年、妇女、收年和社区关怀等事工上都能得胜呢？比着过去牧羊的青年，在当年用心培育、建造、带领下，现在已成为教会的属灵领袖，和太太一同忠心带领青年，正如过去被牧者用心牧养一样。如今他们也按着上帝的心意，努力培育教会的年轻人，以生命影响生命。我们可以看见教会青年事工的成长与茁壮，在于有人愿意委身为主赢得这世代的年轻人。为此，教会努力聚集更多青年，让他们一同看见来自上帝的使命与意向。每周六晚上，邀青年一同线上读经，主日举行青年礼拜，让真理进入年轻人的生命中。我们看见上主的话语永不落空，他昔日应许大卫的锡安之约，今日也赐给我们的教会和家庭。愿我们都能成为合上主心意的领袖，领受他的美好恩典，也在生活与侍奉中回应他的呼召。Acu mana sini pada zekat tu suaka zaman-zaman合上主心意的领袖。那makaparay tua warung kiniman acu kalengan ayaya pasamara tanutin tua mana makaparay tua warung noa cemas. Kumuda nuna makaya makaparay tua mana sama warung tua cemas noaya acu titin una masana kalengan na kwenu katina na kisamula tayao mitai tukuan尾声，一定要有人尾声，你们在大家身上啊，你们在求开tayao，爱出家把出出那你们在大历代至上tayao pasamara-marau tua chinalibatan ni Davidi tayao tua paalay tua semapazangar tua semat sika na mayautan na kipasusu tua warung tua cemas na kipasusu tua kinuman noa cemas ati Davidi sika no semai no danga timaju kiican
kinizang nua cema sakame ti maju makaya ti maju benara ti maju pai ti maju asiki pusensengan na pena seitan na pena papa mama wa binarungan imazai tua ta ala-alan tiayau sika kumuda nuna makaparain tua warung nua ta cemas nua ya masijwatin tua ta mitai tekuan aki pusensengan baiketina balisaken baiketina ki pusensengan imazai tua kakedian ani cuka-cukusi imazai tua maacucubung imazai tua hujingkai imazai tua bavulungan imazai tua ta'alalan na sensengan aketina rina makaya na makaparain tua warung tua kinman nua ta cemas nua yaya masijwa tua ta paalai masijwa tua ta saruan tua ya tua kipaparang tua cemas masijwa tua ta kisamula avaika影响对全markata maacucubung markata kakedian tiayau orina makena setaran mai chua kaulidana kainua cemas sakatitien kemelangiti ai chua kainua cemas ini karui yung puluh kong tiayau tara gau-gawin sakamaya nua cemas ai chua ta kini kacawan nuna kiparengitin nuna paaletin tua ta cemas sakatitien kumuda anamasang na majukur tua warung nua cemas nua ya latina na kisamula latina na kemasaruan sata paalai tua ta cemas sata mitai tekuan aki pusensengan tua sini papusensengan nua cemata nutim nuna mata jua manari jua ata ginogau wa mangoan imazai tua ta kama itari vavau ayakana pasmarawa demikiki ta pasmarawa tentina mapula ta sini papupicur tu suaka jaman-jaman satu cu asini pakini menemetian kem 大卫如何成为合上主心意的领袖 sinaya tu suaka jaman-jaman aurutaki galui na kinmenem lakina gemalu akinmenem ayakana pasmarau saka kainuri 上主啊，求你帮助我效法大卫，成为合你心意的领袖，领受你那长阔高深的应许，可以一生见证、传扬并荣耀你的名。奉主的圣名祈求祷告，阿门。Mali-mali tu suka jaman-jaman nama kaitin na misa silang sumupu kilaray tuamana sini pada jika tenua ta sama tu suka jaman-jaman saka latina na kinemenem satina kizapata kinemenem tua aisha ta kini kacawan akitina na jemkuranga tua warung tua kineman nua cema ayau ayai kinemenem tisu na tiakem manari makaitina kemelang tuliki ongitin tua cema saka nama kaitina na paswar cai tavidi ana majukur tua warung nua ta kama itari vavau saka latina na porotanga na papurigu tua ngadan tua picur nua cema saka na papu picur atau tisu na tiaken saka mali-mali saka aicaku sini pasamarau sini sini pasamarau tua kematrasanan no iza inika na malungwa lamanana pajekatanga sanu sopuina nga remaluai ayakana pasamarau saka mali-mali latina na suliva tu suata keni adavam taja ping an